In the Bankulu. Sisikhumuzweni badala lesifundisa babamkhulu Gombe nasankhona. Leli thuba sizolinika abefundisi babafakazi ngemisebenzi emikhulu nemihle yenziwa babamkhulu. Ngisa lodwa lanele sinendidelane kusibusisa. Yebo ngabantwana baNkulunkulu ungilekelela inkosi zingibusisa. Why ngakafika ushembe awukho kulungayo. Amen. Kodwa mase fika ushembe konke kuyakhanya. Yesinye isikhathi kwakhona umakoti wayebathola abantwana. Wahamba bese kufika isikhathi ukuthi umntwana akhase aqala sukume. Iyothi la ethatha khona ubeka unyawo lokuthi usefisa ukuhamba noma usefuna ukuhamba. Bese egula kakhulu lo mntwana bese ugcina uhambe emhlabeni. Zayifika inyanga kulomuzi. Zenza izaba. Bese ithatha phela esibayeni ngoba phela inkomo inyanga mayifikile ihamba nenkomo noma nembuzi. Enza izaba bese bethatha bethi hayi into encane lena kuzolunga uzayo seyophila. Bese ke iyafihlwa ingane. Uzayo seyophila bese kuqhubeka umakoti yabe muhle. Kuthenjwe ekhaya ngoba phela kuphume inkomo la ekhaya.
inyanga yathi umntwana uzayo usezophila afike umntwana uzayo aqale akhase asukume kodwa ithatha khona unyawo bese iqala kufika lesifo sakulomuzi igule yakho ingane bese ihambe emhlabeni Isibaya sakulomuzi sasimile imbuya amathole ingane segcwele igcene ngoba ke alikho ikhona elingenalo iNazaretha wase uqhamuka abanye abamaNazaretha bathi awusali ngani usuya kaShembe wasetshela umyeni wakhe ke lo makoti bahamba baya kubabamkhulu mabefika kwabamkhulu uthi babamkhulu inkosi babosisi sebeyothola ingane engaseyufa safika futhi isikhathi ke ubabamkhulu sekhulumile yafika ingane emhlabeni yakhula njengalezi ezinye yakhasa yasukuma yama yathi ngalesikhathi ithatha unyawo ithi yahamba usafika leso sifo yakhula kuthina kuhamba kanti babamkhulu wayethema ebatshela wathi sebezothola abantwana abangasekufa yakhula ingane siyabe emhlabeni wase umama amazwi washo babamkhulu bayothola abantwana abangasekufa angasuka kumama wengane ngoba mama wengane oneyinseka indoda wasekuphelile ukuthi ingane sihambile sekuyambiwe emva kwendlu manje ingane efanele imbelwe ibekwe umama lo unkenteza lamagama asho babamkhulu ukuthi cha seniyothola abantwana abangasekufa bayama nje abantu emva kwendlu umama ugoqa ingane yakhe ngengubo uphikelele ephakameni mayefike ephakameni wasemfika ubabamkhulu enza umsebenzi wakhe basemngenisa umama naye ingane lesithulu wasengena umama wathi baba mkhulu ngizofuna ingane yami wathi wena ngisengiyothola ingane engezufa nansi sifile ngizofuna ukuthi ngeke isafa wasethi baba mkhulu ayilethe kuyena ingane aselethwa kuye waseyibamba efaka phansi komjiba iqhubeka nomsebenzi wokunekelisa elobe iphenya kancane eyibheka enekelisa elobe iphenya kancane eyibheka enekelisa iqhubeka Thenge sikade yathimula ingane waseta kuyokwenza iphalisha ifuzo ingane kade yalama yasiyafuza ingane waphilele ekhaya umama esethokozile wafika wajatshula sekhaya inkosi ibusizwe Kukholwa kwethu malungkhethu nyazizwe uNkulunkulu angempela abanye bengabokudlala sisendabeni enkulu lithi inkosi la ngemkhayideni lezi indaba kufanelanga iphele fanele ozelweyo atshena abalandelayo wayesebenza babamkhulu ephakameni elungisela izigcele kwaseqhamuka umfana ngimazi ngokwabani bayamazi abantu hamba nene indle yasibamba ijuba lika babamkhulu wacasuka eyibeke ukuthi ngizo
bekusho ukuthi ngizolo uthi hey ngicasuka ngifanelanga ngicasuke nangengozi kufanelanga ngicasuke wambamba umfana wathi yakubona inja yakhe idla iduba lami ayiwasephuma ushembe waphuma ushembe ngendlela wahamba wasebona bayazana laba bantu lithe uthi ngizolo ngilo ayithi thina bafundisi lwathi bafundisi indlozi ihambile ayikho ishonile babeyazi ngempela bafundisi ishonile manje bona ukuthi ushembe uphumile manje akasekho wahamba wamcinga umfana wamthola wamnikeza ishubu losheleni waxolisa athi ngicela mfana mangifanelanga ukubamba umuntu wesandla ngicela uthethelele ngaleso sikhathi ishubu kwaku-1000 rand wabathi yahlala ingilozi abona ayikho ingilozi ushembe uhambile wasengena esitimeleni umbone ethi uhamba wabheka kwaZulu wamlandela mayifika la ePangeni lathi izwi mawuhamba ngesitimela shembe ngeke umthole uzokulahlekela wasejike sengena esiqiwini yabe isiqiwe phela phezulu naso ulandela iphunga la ihambe khona ingilozi uyalizwa mayiphuma ngale kwesiqiwe ekhuphukela kwaMpondo umuzi kaMgamule lo ebungile lakwaMpondo umuzi kaMgamule bayikhuphukela khona kuphume izalukazi ogogo ongogogo bami la ihalalise zimbone iqhamuke ezantsi bese ebona ukuthi ukuhalalisa kwalezi izalukazi kusho ukuthi khona bese ebuka emvakazo ngoba uNkulunkulu ethi yabheka endlini ehlala amajoka nale intambo zokulima ayibona ihlezi khona bese ema bathi abamnangu lo muntu engimfuna ulapha la bathi angikwazi ukungena ngothi ngiyangena bengalifuna ngihlale la ngimncenge sizevumelana nempela wahlala angazi ukuthi wahlale isiwe ngaphi noma kwaba isikhathi ezwana kodwa wahlala lapho basebezwana naloya muntu wamxolela ushembe wabuya ushembe wangena kushembe ushembe waphelela inkomo bamhlabisa yona bakwaTembela bengazi ukuthi uNkulunkulu babebona nje umfundi sibona kuma bamhlabisa yona baba omncane uhlale kudeni eyesibili inkomo bamhlabisa yona uAnti uKhuthazile uyaziwa uyena obeyokhela amalambu kusala ithoma amalambu la ekhaya uhambe nje esemdala kakhulu bathi uthi ngimukuse ekhaya inkomo ezisihlanu kwakuzithole ezi4 uyiduna elika5 sasise Danaos esabathini ngamhambisa ngaphe ngambengelezo kunalezo nkomo awanikezwa ubaba omkhulu lesikhathi kade efike ekhaya kwaMpondo leyo ntanta yakwaMpondo yaba khona njalo wazula ubaba omkhulu esebenza umsebenzi wakhe wathi mayibuya le komhlaba yalingana lapho bayiphuthuma khona ngo-1935 khona yewe ukwenza khona yewe ukwakha khona ngoba uNkulunkulu wafika la eMkhaideni ngizwile nje bekhuluma omama fanele ikhuluma impela bomama zingasale emuva uyazi-ke uNkulunkulu woNkulunkulu amen luthi nawe wawungekho umsuku umsolo umuntu mayikhuluma ngoba nawe wawungekho mvumela akhulume lokho akukhulumayo ukhula-ke umfundisi uNgoma nobaba uFudumele lapha kulezo zinsuku zomhla ka-20 useka umngoma uyesaba yini ukufa uyazi mina ngilungisela ukuhamba nawe mina ngiyahamba nawe Ngoma uyesaba ukufa uthi hawu baba ukufa hawu ngicela ukuphila mina ngicela ukufa hawu Ngoma ngiyahamba benginawe nje uyingane yami awu baba masuhamba leyo ndlela cha cela baba mina ngishiye uthi hayi ilungile Ngoma uzobuka nje naboshende solala nje cabanga ukuthi sazovuka ngisesambili cha alukho ucingo olwashayelwa uthisha omkhulu emanzini Ntoza alukho
wazi lo yana ngoba uNkulunkulu wave sewazi ukuthi kuba sihambile mayibuza uNgcobo kuyena mshele isifunda sakhe sokuphatha isikole mayibuza uNgcobo ethi uyaphi na uthi hayi baba sihambile sengemsebenzini kababa ngacela la ngo2011 bangikhona la kwaKBC athi ngiyacela kubafundisi esinabo bengakwenzi okwenziwa ngabafundisi bakababa omkhulu hayi bonke kodwa kuthiwa zona ngambuye abafundisi bakababa omkhulu babonela ngabathi ingane kanti cha umuntu owadala izwe nomhlaba base bemfaka impama uNkulunkulu washawa umuntu iphuthalele lenzeka ubaba omncane futhi lo wayephiwe ubaba omkhulu uyena ilanga lamphike naye endlini uyena wamcibazisayo makuthiwa uyacenyeziswa uhlale kudeni wamcimezisa bathi bemthikile ephakameni benimkoshile inkosi ingekho yabuya sebemkoshile eyakhuluma ziyakhala lamlanda athi ngangcono ninkoshe mina la ekhaya manje ngikosha lo ngoba lona uyena mina ngamthola kubaba uyena futhi nowangicibezela ubaba wami manje ke angiyiboni into engamenza qoshe la ekhaya hayi la ekhaya ke ake mawuthi uqhamuka nje liyakhala ikhanda nathi sikhona nje sikhona ngonyaka kuba lokho unyaza hayi ngabe sesingamakhehlalana impuphe le emakhaya ushembe ukukhombisa ubuNkulunkulu bakhe eyami neyakho sizele ingane mayeshelwa abantu abawu4 laba babili kuyimgodoyi laba babili kungabantu amagama la phela omama baqamba thini ingane ayingane zethu mase ikhulisa ingane zabathi awukhulisa somgodoyi noma kanjani ingane ngeke imqome lo umuntu izoqoma umgodoyi futhi izokumjola izokumqoma izomjola khona ingane mhlawumbe ngisho ukuthi ingane ifika ku4 emhlabeni khona ingane ifika same time khona ingane ifika kuphela kwenyanga yasiyalo kuzingane yeshelwa zinsizwa ziwu4 yasikoma umgodoyi yawuthola mayiqalisana nomgodoyi yesu uthi yahlala ingane yasigijima isiya umuntu manje lo uzokwazi ukuhlawula ngiyacela ngiyathanda khona lapho ngokheshe ingakho isizulu singavumi ukuthi ngakho mayifika kwedolobheni ungambizanga sithi ngibuyisele emuva ungahlangani naye ngoba khona kulethileyo bese ingane igijime iye kulo ebona ukuthi uzohlawula imqondo sengiyakuthanda kwenziwe konke emashinyane kanti ilethe ingane yakomuzi barishi la ekhaya ngithi ayishebe uNkulunkulu woNkulunkulu hayakekho ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini olingana nofana noshebe noma ucisha afane naye akekho mangala nje mina makusakhiwa inhlangano wakhwela uyazi kusakhiwa amatulo hawu kanjani kaboni lamanje njani kaboni eminyakeni engaka kodwa khona ukusebenza ukugaka nje nange nakubona philina khona yena umuntu ongathiwa umuntu noma ngathiwa Mr Billion noma Trillion ongasebenza umsebenzi esentendwa uyazi baba omkhulu ubhombela ubuyile njengoba wathi ubuye bese bayalobola igwilini balobole baqede mashinyane bahlawule baqede kanti ingane yaziwa ngabanikazi bayo ingane yaziwa ngabanikazi bayo ashadu makoti azibule ngomfana phela umfana siwa la ekhaya kodwa abantu bala ekhaya bazothi ngowa la ekhaya mayizibulile ngalomfana elanywe umfana mayelusa inkomo uyise kwaba mnandi ukusebenza eGoli mayelusa inkomo igceke kuthe kwehlela kancane la izansi komhlabeleni kuthe kwehlela kancane khona isihlahla abasenzisa abayikhishi lapha emsamo entanete. 'Connected. 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 'C
umfana afika asho umbila aqede kudla umbila bese iphuza umlaza walezi inkomo asuka amakhehla la ekhaya asothulile lomhlaba hamba ukhipha inkomo omkhulu agijima umfana uyokhipha inkomo awe phansi negceke awalali uzaphila lahle kwenye indawo alali nomphelo awusukuma wena nangani umntanami kusalukazi ekhesheni buka mkhulu mathi afika umkhulu sekuyugodi sikhuluma indaba kaShembe hayi ithatha ingane iyoncwadi 6:00 ingane iphume nje ibone umuntu wonke njengalabo bebasiza la kuthama khona baba basizileyo la kuthama angizukubasha isibongo kodwa baba basizile bagcoba umuntu umuthi wafa ecokela umuthi mayifika ngale bafike bamqosha ngoyisemkhulu lo wayizolo bamqosha cha asikwazi nje hamba lokwenza lento le babiza inyanga izima yona babiza inyanga yafika inyanga yavala noma kuthiwa unumber 1 ekuvaleni ngeke umbhale umuntu kubo kwakhe ngeke ulokothe ngeke nje lokothe uvale umuntu kubo kwakhe ujabulala abantu lo mbhalile waphuma lo valwayo ntambama washona kulowo bezovalwa umfaka induku uzombhala kithi uthangiyephi yokungvala kithi uthangiyephi umfaka induku mase kuphela inkomo kwaphela imbuzi kwaphela konke abantu laba bekhumbula khona ukuthi konke kunoShembe mhlawumbe nalaba ke bezenjalo bamkhumbula uShembe indaba zekuhlonipha ngibuyele kuleya ndaba uma ingane ibuya kulandwa inyanga ifika inyanga ithatha inkomo nembuzi ithi ngiqedile kushaya usika isiphume ingane yemini kwiwe kwenye futhi ithatha inkomo nembuzi ngosiksi ingane iphume ekugcineni bese kukhunjulwa amakholo ayibese kubizwa lezami ezimeze insipho zise lentambo kaLahabi phela intambo eyibhidile intambo kaLahabi le kwakuthiwa akabonakalise ngayo abahambisana naye ukuze bangabulawa akushonke intambo yokugoma phela zami igilese shayi lezi zinto zithula bese zilibopha ngeitonto lithi ayingeke iphume namhlanje ngibona ukuthi bobaphi 6:00 yaphuma ingane yaya kunini yanweba zona intambo lezi yayinweba lentambo ibamba ngesandla sa yayisusa ethuneni la yaphuma yaya kunini Shembe uNkulunkulu wo uNkulunkulu siNkulunkulu nje ma sephele konke awukele izinyembezi shoja uShembe shalela sakhe ma sephele konke bese kukhunjulwa uFatha bayazi laba abadala ukuthi bawuhambe ebusuku ufake indibilishi ethoshini ukuze lingabulawa yisipokwe ithoshi befaka indibilishi ngemuva ezele indibilishi uFatha lezokunikelwa ngazo lapha wafika kabi uFatha wafika eShogo usikuseshaya emini wafika wathi cha indibilishi ethuneni ebhala ingane Michael wayendlini thina varire yena yaphila buya futhi thina varire yena ngegama laJesu Kristu siyangena ingane yangena ePentecost amaBhayibheli ephansi yangena ithebona uFatha abantu basebeshata amehlo kwathi bagibela isimelo esironga lapho simelo ngingane yangena ifikile ifike esathi thina varire yena ngegama laJesu Kristu ayaphinda buya futhi yangena khona akavalanga inkonzo wehlisa izandla waqosha amaBhayibheli akhe wangena indlela obuyela emalumeni kwabe kuphelile konke kungaziwa ke manje ukuthi yini engasiza awubelwe inyembezi uShembe uyizinto zonke uyile utafuna ukuba yiyo ngaleso sikhathi wathi abahawukela uShembe okhalweni nje kwabha bahlangana nesidakwa siphula indlela siyale
sawubona inkinga yale ngane yakini siyasolveka cha anibokeni niye kulezi phukuphuku zakwaShembe ziyasiza kusho uShembe ubiza abantu bakhe ngesibhuku kusho yena iqobo lwabo yanini kulezi phukuphuku ziyasiza mabe befulathelana laba bantu mayikale phenduka lokadetyenwa kusekho umuntu lo befuna indlela ehamba efuna indlela edakiwe akasekho kodwa ngoba uShembe ukhulumile bese bephuthuma bethi sihlangane noShane lapha uShane lodakisiwe waShembe ngempela manje siye waShembe baya wafika qala uShembe kubantu bakhe uthi ningalokothi nje nimsize ngoba ngizokwehluleka niphoqe igama lami mkeneni ngithatheni nilethe hayi nempela bathe mabili bathe siyahamba siphakameni sihamba sephakameni wasana wahlangana umndeni la ekhaya mawuhlangana umndeni la ekhaya waba phakathi uShembe ngoba uShembe akacithi cha uShembe akacithi uShembe uyakha wakhe into engekho yenziwe khona wayesethi makuhlangana la ekhaya uthi wobani abazuya kuShembe Shembe wangena ngokusheshsha wathi akuhamba baba wengane nomkhulu wayo bobabili bagibele isitimela sathi ngithathe ngibeke sayisababeka eDaflodi besha besa ePhame uyabaza ngithi bala nje uyi wayesekhipha itafula eselibeke eplani wayesethi thema befika yasiyabika baba sinenkinga nje ithi mthathwe indaba wemfana ngena la endlini phezu kwetafula uzothola newspaper ekade ngumfundi uthathe nje nawo khona ngizokugoqa ngunikeze uyisho elofika ligcwele kumakoti ekhaya mangena umfana endlini ufika uShembe lo wamshiya emnyango awuhlale kancane khona wami ngisalifundi iphepha lo osetafuleni phansi nomntana wami alikhi iphepha njengoba ngikhuluma nawe nje ngihlezi naye umfana kuteji mina nawe ngifuna sidabulele izingane zelamali yangane funeka lokho ngizokutshela khona hamba uyokwenza ngizokunika lutho kodwa uzomtshela umfana ikhona enginikeze khona uyofika ubakhiphe bonke abantu egcekeni usale makoti kuphela bese uqonde kumakoti uthi makoti ntanami uthe uShembe uyayazi inganti ngekwaba makoti ntanami uthe uShembe uyayazi ingane ukuthi yakwabani ngakho ke ntanami mayifika ingane ihlala la uboyitshela ukuthi bakupha bakubo bese uyitshela ayihambi kabakubo uthi ungayitshela umuntu umyeni wakhe akayazi lo ndaba esibayini kuphela nami futhi ngiyofanga ngiyitshela umuntu sihawukela lezi ingane eziningi esenzela amali engane ezohlupheka mamfana kethu ukuthi kanti ingane kwangesiya la ekhaya uzokuxosha uma indoda uShembe ibona le ukuthi sizwe kahle bese ethi lo sendlini hamba uyitshela inkosi mfana wami ngiyalifunda ngisalifunda iphela usho lo Shembe usendlini thimele ngokuphandle hamba uyitshela ngisalifunda iphela aphuma umfana abuze uShembe iphepha babuthe wena usalifunda iphepha hayi senginikile kuyisho into azofika igcobise ngoba senginikile amafutha azwagcobise kumakoti iyofika nje ingane ithi ngqo kuyisho bese iyahamba hambani kahle ke inkosi ibusise gama la ekhaya elikhulu eliphethe yonke into athi baba endleleni kuphela inkomo kwaphela imbuzi kwaphela yonke into ngesihlanto osheleni inkingi iphelile uthi khona hayi baba baba simethemba kangaka wemfana wami unganolibula yini usho ukuthi ibula yini uthi baba yena lo muntu oyinkingi kwaze kwafika eshushu yokuphilisana ngalamazwi umfana uthi baba uyinkingi yabo athi umfana baba mthukholwa yena esho simethemba kangaka bahlale beyinoma bonke umfana wami okwanamhlanje wena ubula endlini wakombona lapho umuntu onayo endlini wena ngalo nginayo wakombona namhlanje inkingi iphelile mabe fike ekhaya makushaya past 5 ibakhipha indoda bonke baphume salimakoti kuphela baphumele ngaphandle besiya kumakoti ntanami uthe uShembe uyayazi ingane yakwabani mayifika la kuwe uyitshela bakubo lapha ikhona ukuthi wayithola kubani wakubani ukuphi lapha khona
ikhetha ihambeke ngoba kubo izohamba kodwa busungisiza ukuthi njengoba ubuthule thulu nomphelo la uzophe nami umyeni wakhe akakwazi lokho ngoba uzokwala mayikezwe ushushembe akha umusi sekuphela inkomo nezimbuzi waphela yonke into mayiphuma indoda ihlangana naye umfana lo hlangana naye umfana esangweni uyangena yambuka ngoesathi hey ungene balinda ngaphandle yangena ingane yahlala eduze kanina bathi suku umuntu sibani ngiyala wena angikuzalanga la ekhaya ngakuzala kusibani wasekuthini abakini basendaweni ethile lapha abakhona hamba yakho yasukuma ingane yahamba olewakini ngamsukumisa lewakini yakwazi ukubona ngabona khona umuntu khona usemukhosi ukukhona nalento wasiphayo nalehliziyo nalokho kuyingqondo kuyekhoshwe ukubona uhamba njengathi bese sicabanga ukuthi mhlambe ungumfundisi mhlambe ungumvangeli cha uNkulunkulu baba woNkulunkulu izulwini lakho uhlala phakathi emlilweni ayikho into ohlala kuyo izulwini uhlala emlilweni sicela baba usiphe ukukholwa usiphe nobunye ngoba masimunye baba uzobonela umsebenzi emhlabeni kodwa ngiphatheka kabi uma ngibona kuthiwa khona amatula asakhiwa ayi lawe hlebuluke kakhulu kodwa lo muntu ulungele nento ezoshukumeza umhlaba wonke ukuthinteka kwakho nje kancane wonke umhlaba uhlukumezekile ngiyilwane ngihlabathi ayikho into engeke ihlukumezeke kodwa babuvumelana ngoba ngakuvuthatha laba bantu labathi bakaphela izinto ezimbi thatha umphefumulo abathi kwele abathi phefumulo banela lo asengiyathi suku balo umntathi ngicela ngamawulezo inkonzo kusasa useduze kwami ungangokuthi ushebe umuntu ngoba ngokushaya phakathi esontweni ihambe ngilanda inkomo ekhaya pho la ukushaye uthi umuntu wakwambona umuntu nje khona umuntu onjina nje akekho usemakhosi uthethelele la phazame khona vele ngisena amacala wena uyawazi Khosi kuse okwayo Kunsila ngampela kodwa kunsila okanye
Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Siyabonga uNkulunkulu omuhle. Uma sibona sifanele inkosi ukuphatha igama lakho ngalezi sikhumbuzo. Umntwana ke wakwashabango umfundisi lapha eCilongweni ayibonga inkosi. Manazareta manje uthi umlikazi asithi kaphu sishiyelane akekho umuntu phakathi kwethu sebembalwa abambonayo uBhombela kodwa sokhuluma esakuzwayo ngabaphambili ukuthi basitshela ukuthini ngoBhombela. Ngolunye usuku khuluma umuntu wakwamthiya uthi esewumfana wakwambona uBhombela eyibona lendoda engayazi wayithanda wena kubo endwedwe uthi kodwa wayesemthanda lo muntu uthi wayidane hamba nodade wabo beya nabo 25 uthi wase kuthi ngolunye usuku befike ephakameni base befisa ukumbona ubaba mkhulu uthi bathi babeya lapha endlini bafika unkosazana nobelungu ehlele eminyango base beyakhuleka usethi ubaba mkhulu hawoba laba bakufuna ekusile kangaka useyabika ke uyasho unobelungu ukuthi izingane zakwasibanibani sebehambile laba ngoba ubaba mkhulu bebona ukuthi usaphumule umayelana lo ubaba mkhulu akwazi umbona ngesikhathi kanti uyezwa akekho nakuleli izwe ngaleso sikhathi wayesebuya masinyane esephuthuma sebuza kunobelungu ukuthi ngoba laba bakufuna ngesikhathi kusile kangaka
useyasho ngalezi ingane seyikhala amantombazana nalomfana wayesethi babize bathi ababize usethi mase befikile hawu selesikhathi singanani ngqongoza laminyaka bathi ke bese isikhathi eside baba uthi ke ngiyaxolisa kade ngingekho bengiseswazini bengishiye umzimba wami lapha nengilozo kade ubhekile bengisawushumayela eswazini bantu abankulunkulu ushembe asimazi uthi lo mntwana mayisesho ukuthi ngolunye usuku sekufika isikhathi sokuthi athi ahambe ayoshumayela eswazini uthi uyamtshela ukuthi uzosuka la uye eJudiya bese uvuka eJudiya ugibele eGiljovu uzoze ufike eGolela bese uyangena eswazini uthi wamfundela incwadi kaJohn 21 uqala ku18 no19 ikhuluma ngokuthi ma usemsha wenza konke okuthandayo ngesikhathi sakho kodwa mawusumdala konke uyenzelwa futhi uya lapho ungathandi khona njengamanje uNkulunkulu kusala lapha wena ubungathandi ukuya khona uthi uyohamba ufike uthole umuzi wentombazana ehluphekayo uyofika ungenise khona uthi kade ngikhona eswazini kulezi insuku la ngesikhathi nilongifuna ngangiseswazini ngangikwadlamini kodwa kwadlamini ngafuthi bedlala ngehlabathi yamathuna uthiwa ngempela bese hamba lo muntu uthi ngibalise bangazi naseswazini kukubi uthi hayi ngafika khona ngayithola lentombazana ehluphekayo ngalala khona ngavuka ngaya hambe ngene umuzi nomuzi njengoba namhlanje ithi inyanga yezulu sengibashumayezile bahlangabezeni uqala abantu bebedudwa uthi hambani nitshale izwi umuzi ngomuzi uthi ngingena imizi ngemizi ngishumayele nitshala izwi lenkosi yamanazareti uShembe ingcwele uthi ngeke ngafika futhi kwaDlamini lapho ubaba mkhulu wafika khona uthi wayesethi lo muntu hawu uthi ubaba mkhulu wafika la wafuta ndlala ngehlabathi yamathuna uthi umuntu cha sasingadlala sasingcwaba kodwa sambona umuntu wayeqhokele lapha ejeni uthi kodwa simazange ukubani uthi wawu baba mkhulu uthi ngaba futhi bedlala ngehlabathi yamathuna uthi wabona usuku wathi bayisefika lapho umuntu uthi washumayela senze yabuya tuwaphendwa abantu acishe bangamashumi awu7 tuwahlala wabuya sezobika kubakuthaba abangitshalile imizi baningi abantu bekhethe inkosi wathi ngosuyisikhathi wayesethumela Mnayi Simon Mnayi phela uthozolwayo uthi wathi awubhaphathisa abantu naye wayengazi khona uthi wabalisa kakhulu ukuthi inkosi yami uzohamba izwe linjani uthi la sasiyobhaphathisa khona kuneyingwele uthi wathi bese befikile khona uthi ngathandaza wonke umthandazo wathi namhlanje ngiyeshinga leza uthi ngathi base ngiyofika emfuleni uthi ngabheka phezulu ngathi inkosi uyangibona la ngikhona lapho uthi ngizofela khona namhlanje uthi ngabalisa ukuthi ngangena ngababhaphathisa abantu abawu70 ngabuya abantu abathi baNkulunkulu uthi umnikazi sizohlanga izishane wayesiyabuya nempendulo yokuthi cha baba sengifike ngawenza umsebenzi basethola isibusiso esesemkhayidini umnikazi kulo mnyaka yawo 1935 inkosi kusiso zulayo amen ba Ipe baba
Baba, usizwe nomhlaba. Sikhuluma ngeyankinga simangaliso esikhulu esubhombola isimo samampoti ukuze sabe zimathobeni. Olunye usuku lapha endlini yobaba omkhulu ngangena kule nkonzo ahlala aba uhlala kubolo hlala ngigijima emabhasini ngishumayela emateksini ngishumayela phenduka abantu ngingena ezibhodlweni zamaloma ngishumayela phenduka abantu ufana nomuntu ohlala ngendaba kaSheba ngithandaza ngo6 ngithandaza ngo12 u12 ushaye ekhanda kimi uthi ukushaya o11 bese ngivule ngasekho ukuthongo ngithandaza ngingathandazi ngithandaza ngaphandle kunesaka sami ngithandaza khona isibukwini sami ngiqede ngithatha ubhoko lami ngithanda ujikeleze ubuzo wonke ngibongelela uvuka abantu kuthiwa nayi iseyifikile bathatha unzima ngempela kunyakaza umhlaba amaqabane ebhekele ngqo nekatha ukufiwa ngempela unyakaza umhlaba sanangibaba faka ngisosaba uthe ngonyusuku ngathandaza ngabuya ngithe ngisahleli nje ngingafeki ubuthongo ngoba umbuya kuphezwa ukuthule ubuthongo uthule njenya ubamba isiteleka ngingafuni ukuthi ukufike lezindlela ekhwe phezweni phela kumsolo aphinda bakhwe hayibo yaphinda futhi yakhwe kathi yahamba la ngakhe khona ngaphansi kwentaba kunentaba ngaphezulu kunethafa ngaphezulu kunentaba la ngaphansi kwentaba eceleni kwentaba yawudundubala ngaphezulu lendweba ngithe ngiva khona lapha ngathi ngibakho khalini imbongo ethi thola labithi la untanda baphakathi elapho eminyango ivaliwe kanontanda baphakathi ngoba izwi lomemezayo ligobhoza njengamanzi othukela engenakuvinjelwa nayo yashona phezulu athi nayi kodwa uthele mhlanje kosazayizolena akusevile benze njani emhlabeni bese uselibhubha hayi ithu wahamba ngila ngigqokele ijazi leli limuntu owodwa obheke phansi nohodwe ngabe umfundisi sengenile kuleli banga Badosa lapheli unyaka goloko amdodwa kodwa ngiyasebenza ngibhiza ngasikhathi sokunakile yile kubheke emuva ukuthi sakugqoqa ngasikhathi ngiyasebenza ngithi nje umuntu obele ukuthi hayi lo muntu uyinkinga lo muntu usho la ngena phela ukuthi hayi manje sizwa kade bonke akungatsheni kanti manje sizwa mase kufike wena manje ishamalo mase kufike mina hayi manje evake manje mangibeka indaba zikashamba ngibeka indaba ngivule incwadi bathi hayi cha sayiva-ke le kwakatata sahlala singayizwa nomuntu uvela lo muntu onje hayi kwahamba kwami uthe kamhlangidodo entabeni langabona khona bathi nawo kwasho umengena la kule jazi usiyasebosha izandla ngenyanga ngithi kuhambe ngamntana zaseyishumi
nabantu abawu-14 sasidosha kalolana seza sesazofika othengweni mafika ethungeni laqala lapho othengo leza ngolani leza lithi maseka kumele afelama lathi namhlanje umfundisi yakudokwa wathi ngiyakubopha ngubophe izandla zenyama ubopha udilika jele hawu uyabona nje kusho idilika kodwa kusho umthetho wakhe unjalo hayi ngithule ngibhekele phansi ngidobele iqedwe uthi ngithi kodwa ngokubopheli njengasetshe ngubophe emthethweni kaNkulunkulu ukuthi uhlale kuwona ukuze ufele kuwona ungaphumi athi baba nkosiyezulu nomhlaba athola ngidobela ngicedlaziwe athi ngayo umsholo manje namhlanje sengibonile akangiboshe ngiboshwe ngaphela ngisiboshwa qhubula siboshwa kashiya ingane zami kashiya inkomo zami kashiya kuphela amathekisi kuphela yonke into ngakinayo bawumuntu njengoba ngumuntu nje kodwa ngiboshiwe ngakwazi ukuvakashela ekhaya akwazi ukwenze njani ngithi ngiyacela kwabulayi bami ngicela ukuthi ayamanje akasekho ngibuyele ekhaya athi babuyele ayikho yona wena la ohamba ozoba njengesiqhopho sogoduka isikwekaso soba njengethopho lesitshalo ngeke uphume wafa leyofela ngeke uphizwa kodwa eqinisile kanti ubaba bethu ngisiboshwa ngiboshe izandla yinawo ngampela ngeke nje fanele ngilungise wekudilika jele mina ngiphakathi ejele sofanele ngilunge ngibubhatata nje ngithule ngobhanana ngithule ngenya ngibanga umthetho kawanasi ngilandela unyaka umthethenya ngoba ngiyabona unyazi uNkulunkulu uphombela iqobo lakhe yena lo wefike ekhaya ezongilanda ezongifaka kule door noma ngiyejoke emzuzweni namhlanje kosobo sesengizweni vikile Olandela Baba Nkosi yamakhosi dalo izulu lomhlaba sengongcwele sibonge ithuba esiliphiwayo ezulwini ucela Nkosi ukuba okubodwa engakuzwa uphombela amayiqhamuka ebheke gospel eya eningizimu khona umuzi kaShebe lapha igospel uma iphakathi nezimoba abesiyamiswa yisebenzi zeplaza zikhulekela umlungu abelungu bakuqala babekhuluma isizwe futhi umlungu wayethi ngibiselele ushenge wama uphombela wezimanga lezimakaniswe kuthiwa sikhulunywa siyabonga ithuba shaka wama umdala wethu uzonqamula ngoba sibaningi ukuzithuba labanye abantu wangena uphombela kulomuzi womlungu wakhuluma umlungu wathi inkosi yamakhosi ngiyangena unkosikazi wami emhlabeni wafishwa wabekwe ethuneni lakhe kodwa inkinga uyabuya la eplazini abona nayisebenzi sengikhathaze kakhulu lento ngoba uNkulunkulu usheme eNazaretha vele uyena wadala izulu lomhlaba amen uthi cha umlungu wakhe ave enesono kodwa umesisi lo wayethatha imali ayifaka ebhodweni kukhona imali angazange akutshele yena wadlula emhlabeni
Usethi ubhombela wezimanga nezimangaliso phambi kwakhe nanamhlanje emabo uNkulunkulu. Hambani itshele kaMapiki namafosholo wayesethi ngobhuko lwakhe. Wadweba indawo ozombuka kuyona sehlala omdala wenziwa kwambiwa eplazini lomlungu. Ngoba ngiyashesha laphuma ibhodwe linemali eyifihla omlungu ngebhodwe abathi manje ubani othi shebe singafithi uNkulunkulu. Ubani okwazi ukubona ibhodwe phansi enhlabathini? Ubani okwazi ukubona umlungu oyindoda nje lo nkosikazi wakho uthi unankingani? Uthi ke basi nayi imali edala umlungu afuna ukwenza ukukhombisa imali ngoba phela sengale wawenza ushembe nomsebenzi bangani ushembe uNkulunkulu. Amen. Washona phansi egospel lo mlungu uthiwa njalo mafuna ubhombela ukhipha inkomo owayiqamba igama okathi umthambeki. Uphelele ngiyazizulu vele ezulwini siyabonga. Nkosi usisele izwini. Amen. Besizine baba Nkosi uzulu umhlaba. Ngibuka lesihlabelelo ngobe wafana wagcina ngasenelisini. Lapho kwavuka khona abantu. Kodwa ngawuthatha nje lapha. Efika ubaba omkhulu kuleli yasola sola kwasuka. Bafika lamadoda asalo baba bemlindile. Bathi makufike ukuthi ekhonza ukuthi ufikile ipresident ababo. Esela wanzuza. Base khinola lo mlungu ukunzanza wahamba noTantoni. Bathamba usitshela lo muntu athi ngoba kwakuna anti owagana ubaba owasele iminyaka yo-18 engakwazi ukuhamba. Izitho zakhe zinamathela ayingcini. Bahamba-ke lo mlungu wamtshena wasethi uShembe hambe wayenela amadoda ukuthi kangene emzini engabeki enkosini. Abahambe bawuzalela enkosini ungafuna lapho. Bahamba-ke bawukhonza enkosini yabo. Wasefika ubhombela. Base nomkhombisa lengane. Kwakunomama-ke wakwaShobede ababembulele izandla efuza angasakwazi ukugana. Bantu abakhiwa amasiko la ekhaya kwakukuhla kwakho ngokuney'nkomo. Hhayi-ke wathi kulo mama lo ofuze igazi ezandleni wathi hambani ethatha amanzi abunwabeke lapha badala. Lapha baqala khona ukumuza ukuthi uphungaphi ngoba kade sihlezi sikulindile. Awusiphenye iy'nyawo zakho sikubona. Usitshela ukuthi uhluphe ngiyiliphi. Wathi ngimdala mina. Babuza ngokuthi bathi abami kubo. Wathi ngimdala leli sulu lakho angikhona namhlanje. Ufakazi uso 21 lapha ehlabelelweni zamaNazaretha.
Ukushamba leli umhlaba wonke wakhambese khona wasedalelwa wakhona yena. Bathi ke bona uma kufika lezi inkolo bathi hayi ngeke isikholwe kulaba abantu. Akuyiba akabiyeni wethu uNkulunkulu ufika phela athatha sibhinqa amabheshethi. Ngizwa ukuthi amaxoxo anti uthi ngo-1913 afika uShambe laphana. Wafike wabathatha wathi hamba nonibhabhatisa. Bafele bafungula nje ngamabhesha abo. Nezinto zabo abazange bayifake ingubo. Wabafaka elwandle lapho wamisa khona ulwandle. Bephile bafuna nezinto zabo nje kuphela. Bathi mabephuma lapho basina njengoba nje la lapho kwafika khona umhlabelele sisizwe lesizwe emhlabeni lo lesweni ngaba wayephuma kade baphathisa namadoda wamisa umfula ulofuzo umfula lo mlalazi wawumisa kawaza wangenela wangena inelwana waphathisa laba wathi maseqedile wasethi esephuma sehamba kanti into abalezi namagquma olwandle ziyahlabelela abaziswa bona zithi izulu namhlanje sekusizakala emhlabeni wonke lesweni ngaba basi nababazi bafika ekhaya kumhla ka7 kuMashi ebababhabhatisa mase babhabhatisile basi nabazi bafika ekhaya wayilo wakhipha inkomo nenkomo wayesethi wethu bathi siyabonga Nkosi ukuthi ufike saphila wayesethi babamkhulu ningayihlabi lezi inkomo badade ngoba uma kuya ngoba ngena kulala lezi inkomo namhlanje umsukwana angasafi uNkulunkulu kohamba abantu hayi batazi inkani bathi cha sifuna ukuba inkosi sibonga ukuthi usificile isikutholile namhlanje ngakho ke kwenzeka lokhu uShambe wayekusho uthena ngoba seseseyanisini wabanika umgida ngomhla ka7 Mashi njalo bedenze wabanika wena umgida bawucela wabakhipha inkomo embili kwase kwenzeka inkomo zashota kwahamba obaba babili bashona bathanga lezi inkomo kulo ubaba omdala ubaba omkhulu omdala bahamba ingane nakulo baba omncane owalamana nobaba laba ababhadadiswa ngalelo langa bakhipha inkomo kwahamba abantu ukhuluma ngala uShambe uNkulunkulu Amen. abona ngathi wabona ngoba bamkhulu babemasa babemlindile ngiyathi mangihamba endleleni ngithi Shambe ungikhumbule Nkosi ngikhumbulele laba abantu basishiyela into enhlakabe ifa emhlabeni ngoba lokho kuNazaretha kwakhanda bakwazi kodwa basondela kuShambe ukuba bamlandele kwadaleka ifa lapho egcekeni ekhaya nokubonakala kwafela kanjalo futhi lapha emsingasenesini kwasuka intombazana yaqoma oanti waqoma emazimeleni kwase ufika kwasezimeleni bezolobola bezoletha imvulamlomo ophanda babili bayayasa abaningi lelo luhlobo babejwayele ubaba ilanga ukukhuluma ngalolu daba lapho konakala khona kwase kuba wathi nemvulamlomo wayese bahamba leyo mbiko asehlabeka kwabe saphila kahle wayesethatha esiwa kubaba omkhulu eJubhini asuka kubaba omkhulu David uSimvulamlomo umshaba bonakele amasu Adam wena ususivula yalo umuntu ongakholwa laba abantu ubaba omkhulu wakhe wakhona umkhosi wakabamkhulu ayisangoma wathi ngizophendula lo nkosikazi wakho abe umlomo kaNkulunkulu kuwa kuphela
wathi negama lakho uzobudulela ngoba ukhuluma nawe lokho udulelana kwezinto ungasenzi igama lakho soShadrach kwenzeka-ke wonakala umhlaba ngempela uthi ubabamkhulu uyayibona lezi zinto ngoba laba abantu babaqhamuka bente ngabantu njengalesi iy'ngane bothi uma sebezokena la kwamdadu waphenduka baba ngabantu babamkhulu waseyithatha imali yabo waqopha imvunulo yabo wonakala-ke umhlaba ngikhuluma indaba kaShembe uShembe uThixo uthe uma esehamba wawuqeda umuthi wasenelisi wathi umuthi wasenelisi nje uqeda kodwa ngoba kakho phakathi kwalaba abantu abaselwa abakhona uyokwazi ukuphatha lo muthi uzokuqeda wahamba ngo-1935 wathi ngizofika esizulwini ngikhanda umuntu ozokwazi ukuvusa lo muthi ngokuya ngivuse uma sengifikile le ayikhuluma nobabamkhulu wathi sengizofika sikhanda umuntu ozobuka azovusa lo muthi yosufukile lezi zinto wathi konke lokho engikwenza uma usuvukile uyokwenza lento kade ngiyenza uthi ngoba ulifikela uvusa lo amuthi laletha nomhlangano khona wabuyela endaweni yakhe kwakusebenza yena ngikhuluma nabelungu wathi kimi wena hamba uphindele ekhaya esweni lakini ufuna ukwenza umsebenzi wami uma ungaye ekhaya ngizakuthatha usela kini ngashiya umsebenzi kwaKotini ngabuka ngendlela ngabuka ngasekhaya ngangazi ukuthi ngizoqala ngaphi ngoba belungu bebiyile lapha uma wawungena wawunye wesikhathi ungashaya ufonga ungapha kula mahlahla akho kulwana awuhamba ulanda incwadi kuMoses ngakhuluphi enkulu wakuqeda kubaba mkhulu kwaphela lokho wathi kumabutana belungu ukuthi isikhathi sabo siphelele mfunela wami indawo yami ngakhuluma nabelungu bathi kimi ngizodingisa bazodinga ngoba kwakusenespection branch lesiwawuthuma ukuphendulene nomlungu bafike benze kulayisha ekhaya bakuthathe bakujinga kwelinyisa wathi ubaba mkhulu angeke uzuhambe wena tshena laba belungu ukuthi wathi umlungu umzala embhilitele owabenza ukuthi wamtshebana wayephethe amahlathi ukusukela la uthukela kuzokoshaya esangushiya uthi wawuthatha wona lento ngobona ngiyakubona ingalo lezinto ezikhuluma khona wawuthatha wow kanti kangumboni mina ukhona umlungu wathi watshinga ipeni phansi wathi angikwazi ukukhuluma nalo mfana esho kobaba wathi tshena lo mlungu ukuthi yena noyihlo kakwazi ukuthi wangwanini wasiwa yini tshena lo mlungu ukuthi umlungu wathatha wabezodlamini sikhona wakhela lapha kwagubhetuka lo mlungu lo dlamini owatshinga ipeni wathi umlungu thatha ipeni buyise lapha wathi hambhale yakhe incwadi ngathi izintombazana ngoba ongekho umuntu owayefundile lapha kule yasela ukuthi abantu babegcina kwisindaba 2 isikole sakhona samanathela sasigcina kwisindaba 2 ngabiza uMark wayahambela wafunda wakashela imfundo evasistic lapha phezulu kwaDokotela wabhala incwadi wathi wabhala wanika yontombazana ngapha kanjeni kufanele lapho ubhalele incwadi yalento ekhulunywa mfana wangabe ubombe abambize ngomfana umdala kabi lo muntu wamasi ukuthi wafika ngwani yabhala ko lento bakencwadi ngathipikeza ngasayi ngangaya phe esikoleni bafunda bathoweni ngiloko khona umphaka esikoleni sokuba bathi ngomloko wathi umphaka esikoleni lo manje umphaka esikoleni uyahlelela empindeni imbona ngiyini esikoleni kodwa ngafundiswa ubabamkhulu wathi umsukana siyamfundisa wathi ngizokushaya kade kusekunika lento ngikufunda
ngamphendula ngathi baba mina kamfundile wathi uzofunda kusho mina nguNkulunkulu wawehla omkhulu ngambona ngalelo washo kimi ukuthi uNkulunkulu hayi wangasho kumuntu wathi uNkulunkulu Amen. Ngakho ke lapho ngathele khona baba mkhulu ukuthi kuyahluma akusho namhlanje nalokho ababekhuluma ngakho wathi uyahamba lo muntu wathi umkhanda wabuya ngo-1938 uJehova wambuyisa emhlabeni kubaba khona cha indaba kaNkulunkulu wayipheli nini uNkulunkulu ubonga khona kumfela ngizinde noma ngahlakaniphanga kanana ufuna ukumkhatha uNkulunkulu waba khona umuntu wathi ubaba uNyazo unoyisemkhulu bona umdala lathi uNyazo kuye akakho umuntu omdala ke ngumdala konke boyisomkhulu bakhe akakho umuntu omdala ngisho Adam owayesesimini yaseTheni uyingane ishayini Amen. ngoba wakhanda esimini yaseTheni wayesekhona kumbela wayesekhona nabonga Nkosi yabonga nami bonga baba mkhulu ngifundele bona ngikhumulele baba amadoda akulandela ekuzimeni ahamba nawo inkomo ekhayithi isikhumbule inhliziyo basinike singawoni lo msebenzi kaNkulunkulu siphambane nawo ngiyabonga baba ngikhumbulele baba mkhulu bami nobaba Ngayikhetha inkosi yamamaza. Amen. In the Bankulu. Uthumame uthi ngangikhona ubaba mkhulu ngenye imini efike eMpuza uthi lapha eMpuza wafike wakhomba indawo wathi mbanene la kukhona izinto ezagqitshwa la igqitshwa indoda ethile isabukuphelela imalasi kwenziwa ngempela zaphuma lezo zinja
uthi umame yena owayiphekela lezinja empunzi abonkosi Amen. uthi ubaba ngenye imini batabami anizange nibone lutho uthi ngenye imini ngangiseThekwini ngidonsa unisho uthi ngeza ukukhulunywa kuthiwe khona indoda ezofika lapha izobhabhadisa uthi yaqhamuka ehlabeni iphikelele ebhishi front ngale uthi ngempela kwakunyakaza isihlahla uthi yafike yema yalibuka ulwandle uthi yangena phakathi uthi ulwandle lwaceba lathi uthi yangena uthi amanzi athi mayifikela la isifuba uthi yaphakamisa isandla lathulula uthi wababiza abantu wathi abese abantu besaba amanzi ungena waphuma wahamba wabalanda ngaphandle ezobafaka phakathi obapaphathisa wazobaqeda Amen. uthi ngabuka ngathi le ndoda injani uthi ngemini ulwandle khona ebhishi front uthi izitezi zonke ezisebhishi uthi amanzi ayengene ngamawindi uthi kwakhulunywa kwathiwa kuzokwenziwa njani uthi waqhamuka intombazana kuthiwe ngekwa-James Brown yathi akubiza umuntu owabhabhadisa lapha elwandle uthi ngampela kwakhulunywa wafuna uJan Dube wamfuna uShembe wamfuna waze wamthola uthi-ke ubaba ngangingakakholwa ngaleso sikhathi uthi kodwa ngathi angibe khona uthi wafika uShembe uthi wabamba ubhoko welumisa kabili uthi waphusha amanzi wathi hlehla ehamba nabo ethi hlehla wahlehlisa amanzi wahlehlisa azafika lapha amanzi khona uthi wafika wahloma ubhoko wathi sanibeka lapha sinobaba ubani owathi dlulani lapha esanibeka khona sinobaba maningi amanzi inkosi yami. Amen. Lathi. Oh muzi Yesia Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Shembe ongcwele. Ngibonga Nkosi ukufika ulomzi wakho Nkosi waseGibisila. Bendithi Nkosi angizoguqa ngoba khona abantu abamazi igomba yami. Kodwa kufika into uthi ngolinye usuku nawe ndasuka ngithatha ngisemsizi ngixoshwe emsebenzini ngibhalela incwadi. Nabantu ababesakha amaceba amabi ngizondela ukuthi ngilandela wamasha. Ngafika lapha kuphuma umthandazo wasekuseni ka9. Kwaba khona umuntu wakho lapha wathi hayi awuphumule lapha edokodweni. Kwavela kwafika ubuthongo nalala. Ngethuka inkosi isiqu sesithathu ngisuka lapha ya. Sekuguqa umuntu oyedwa phambi kwayo. Abantu sebebike bonke baphela. Baphindile amadododweni. Ngagijima. Bangikhuza abantu bathi akugijima la ekhaya. Ngase ngigijimile futhi ngagijima ngaphezulu kwabe ngigijima.
ngoba ngibona ukuthi uyozangena endlini baba. Nxa ngifika phambi kwayo inkosi inyanga izulu. Kuhlela uMadondo owayeseduze kwayo inkosi weBheshu Nyamazi eMabhalana. Uthi baba Madondo uyalala lo. Yande thusa ukuthi ngibone kanjani. Wayesethi uthini mfana? Ngakhipha incwadi wavela incwadi ayibetha ngasaleya waphansi wakhuluma uthini ngathi ngidofwe emsebenzini wathamba bazakuyisela emsebenzini ayibonga inkosi. Ngaphinde emsebenzini bafike banifaka emsebenzini. Indoda yaseMampondweni uGumede umgama ayazi abadala ekupha imbodlomana. Ithi uyiso izala wayesemsebenzini yona isekhaya esengumfana wahlatshwa yiva wathatha isipeleti ethubanguliva abakwazi ukubangula awusivali isipeleti ungeka uqeda umsebenzi wokubangula wahlaba ngesipeleti iva wasethi ngoba selivelile ufuna ukulidonsa ngesandla wathatha isipeleti wasibeka emlonyeni sivuliwe njalo wathi kulo msebenzi wavela waphefumula sangena phakathi esiswini isipeleti sivuliwe njalo uGumede oshumala kakhulu ngapha ezawushona eBhayi engashoni ukuthi kukude sangena esiswini isipeleti wathunyelwa kuyise wakhe uGumede ukuthi ingane yakhe igcine isipeleti sivuliwe usemsebenzini uthi uGumede umgama uyise wasethatha isitimela ehamba ngamazi wayaphi kodwa kulo ndawo afika kuyo wathi efika esitishini mase isitimela wakhanga uBhombela uthi wambona ebusweni ukuthi khona into emhluphile wathi Gumede yini wathi ingane yami igcine isipeleti uthi uBhombela wahlikha izandla kanti wehlikha izandla nje ubulala isipeleti esiswini sengane kusho uGumede umgama indoda umakhelwane wami yakwafaka ngesibongo endakhe nayo iyabiye egadini yayo ukhona ucingo ukuthiwa iBhobwana yazi ubizwa ngokuthi kuthiwa lolu nameva ikhulula ameva ngepictures yase iwabeka phansi ameva nangu umntwana wayesisi wafika wathatha elinye liva uyadlala wafaka emlonyeni wabhini uthi ufaka nabantu ovalo ukuthi uzothina unkosikazi ngoba wayengekho unkosikazi zakhe ayothi ngibulela umuntu uthi ngavala eminyango ngase ngithatha umgeqo lento ekuthiwa necklace la igaxa kuyumntana latakuliva ibonga inkosi amen. Siphambe kwengadlangadla angiphinde ngikhethe unyakizwa ngenye imini uBhombela isimo samampolo inkunzi ehlabe ezinye emantsweni ihamba nabantu bayo nabefundisi bayo ifika insimi inhle yombila ikhahlele ayidlile ngobude inhlanga zakhona zidle ngofishana inkinga enkulu lezi inhlanga zifishane zikhahlele zizinhle sibele ikhwebo kambili ngantathu usefika phakathi kwalesimo usehamba uyavungaza ukuthi bantanami
bathi ke laba baseduze kwakhe bathi baba uthi nayibona lensimi inhle kanjani bathi ke baba sayibona nayibona inhlanga zazo zemfishane baba siyazibona ngiyabona lensimi ekhahlela ibelethe ikhwebu lezi inhlanga zibelethe ikhwebu zonke bathi ke baba uthi kusho ukuthini lo kwajamphephela kusho ukuthini lokho abantwana bakanhliziyo kwajamphephela Ngithi inkosi yabaNazaretha inceku kaNkulunkulu kodwa ngazi ukuthi ubani inceku phezulu kwakulimi lalikhulunywa umnyamandala alibonga unyazi lwezulu uthi lokhu bantwana bami inkulumo le kakusiwona umbila uzohamba emhlabeni ingane zothi ngaqhuma ngamabele ithola umntwana abantu laba babelethe ingane zabo azona inhlanga nabantwana benu nabethu babelethe izingane kuzisikhathi emhlabeni wonke la izingane zizothola abantwana zivela namhlanje kunje bese iqinise lelizwe lithi ushemba umlomo wakhe ethi mama kodwa le nkosi asinalo elinithemba kulo sosehle sasehlele emhlabeni ngoba ukho umuzi namhlanje ongenamzukulu nomshana Bitombe ithi kathi ikepezela phambi kaNkulunkulu ithulale kahle we baba wethu sekathi inkosi yakubusisa uthi ayibuza ngenyanga elandelayo kuthiwa ayisiyathola umntwana sikhiphe shembe kulolo sizi asinalo elinithemba ngaphandle kwakho angeke ufika sithatha siyathanda Nkosi ingane zethu zikhule shembe ngoba uNkulunkulu siqedela iwunge emhlabeni kwazi kwabuhlungu ukuzala ingane insizwa lemfana uyifica ingane siyikhakhazele ngathi igundane lidlile etex akekho shembe ongasasiza ngaphandle kwakho kwazi kwabuhlungu Nkosi yabaNazaretha uhlangane nengane ithi ingane ngizalwa ngifundisi yami icela i-2 edrobheni uhlungu Nkosi angishayi isipikiti sokugcina Nkosi ngoba vele ilanga seli kanje uNkulunkulu phambi kwami ungithumile wathi angejele esifonteni eMaritzburg nathi abantu kuhamba nabantu ungahambi ngedwa uNkulunkulu wasengipha umqadi umfundisi wasemkhomazi ngahamba naye wasipha amanzi ngikhuluma ngawe wena ongazi ukuthi ukuphi wenzani ngesikhathi khona umuntu ola indlela ongazazi ukuthi wenzani khona umuntu ola indlela inhliziyo yakhe engavumi ukuthi abe lapha ngoba inhliziyo yakho kayivumi uyaphi safika lapha ya Shubali Mthembu yebo usumi mkhulu ungaphi wathi Mthembu usumi mkhulu kawutholakala eMaritzburg kuzokwenza ngenakha ngikhulumela nabaphathi bethe Mushuma Mthembu lapha eza nomusa eMaritzburg wathi ke ngikhulumela nabaphathi khombe isiziba ngale Mthembu ushamba wasikiphi izibeni esizibeni sevelo ubani owangena khona athi Mthembu kuthiwa akaze ngene kuzoqala ngathi athi khuluma ngashembe sishisho imoto zethu ejela wonke emoto yakho indaweni safaka kwenza segele ukuthi kudala bazashona phansi basimini sadlula phakathi ngafika ezibeni ngasibuka singakanani akukho ngidlela ukufohla ungene kusona uma phambi kwebridge lakhwela ukuthi kuwela khona kuyima ukuthola amanzi hathi nankosi sizidawo yasini bosa yangasi bosa avele asukume ngazo siziba sondele
ngiyambona ivele ngibona amadada vele ahlale phezu komqolo wakhe onke avele akhe uyu esizebeni ngithi ngiyambuka umqada akaboni lutho asondele lamadada kaCwili ahlezi phezu komqolo eze azafike athi ngqi nginomqada senivumile bathi ngingena mqada uNkulunkulu umvalile bethu umqada mina ngebhadi ngibele ibhadi ayibona lengane wakhe ngaphe wathi ngene wathi ufika nazi ngigawulile ngayibeka ngiyaqhoka ingubo yakamazi umqada athatha ubhoko athi alifake emanzini uvele ngene lonke nengalo konke ibuya mqada nginomqada ngibano ngicela ubhoko leli thela amanzi jele laba basikhathile sebeyibonile lento akazengene umuntu aqala ungena abantu lesimo sebeyibonile lengane wathi sebeyivideoyiza ngamafoni ivele kakhulu ngathi imbukeni iboshwe ebhadi athola zu-98 uzothandaza ngozokuphela umthandazo ngithi umqada athi ngibeka amanzi aba bathela amanzi awahela umqada ngi-ishehle lentiyelapha abaqala umqada babavakeli ngikuba wasithenye ehlala kanti umqada emlandweni webandla ngiyathandaza emlandweni webandla akekho umfundi owadliwa inyoka emanzini siyahlisa le nyoka ojele babuka isimanga sokuthi lo muntu obhabhatha bazingeni insizwa ngomntwana zabosha kadlutho zangena insizwa zangena igquma seziyibonile inyoka kodwa kazinendaba zingena khona kunjani waye bhabhatha umqada wazayiqeda 98 baphuma ejele bamthawula umqada bathawula sonke bathi ukudla sidle ngathi umqada wathi ngathi asinazi uNkulunkulu sesebenze kakhulu ngawe la asambe kulungisiwe ukudla asalutho kuyekela ukudla yiphatha uthi ushembe umprofeti yabona lento ecabanga ushembe ibona uyingozi umuntu ongakwazi ukuthi la ngokwakhona amanzi aphinde ame futhi sikwamela wena ishozi wahlala esishozini vukalela uzulu angiphethe inkonzo bethula nofakazi abona kodwa umthandazo wathi indoda nendoda nenkosikazi la endlini ayikhuleka uNkulunkulu ayisize aqede lenkulumo eyabona uGombela ukuthi ingane zezothola abantwana zingane size ngiyavuzwa akekho umuntu mawuqedela utshwala Nkosi emhlabeni uyazagidisa izomNazaretha uyayibona isizwe isingencedela phansi Nkosi kungasize ke uma uze kabalengane ekamfundisa usibani bani ekabalengane ekamshumala usibani bani ekabalengane ekamvangela usibani bani ekabalengane ekamkhokhela size enyazi lezulu kasinale ingithemba uwe kuphela Nkosi ehle ezulwini nazokumuntu ebantwini ngabanga amanazethu Inkosi kusabezulwini siyabonga ukufakaza ukuhle siphiwa befundisi Nkosi zibabusisa. Amen.
Sizovala inkonzo yesikhumbuzo isabelelo seshumi nesishiyagalolunye 19. Sizocela umshayeli ufakazi wasekhanyeni Nkosi Mbusisi. Asola isabelelo Nkosi Mbusisi. Nkosi uSiphanje.
Asibonge. In the Thank You, Lou.